昨是乌克兰独立纪念日，加拿大总理卡尼去基辅拜访，甲泽伦斯基讨论安全保障。落谈判的进度，美国是表示讲，罗西亚伫和谈中会有正大的让步。落欧嘛交换政府，双方拢有上百个人互帮菜。伫基辅举行的联合记者会，加拿大总理卡尼强调会甲盟友合作，建立对乌克兰陆海空安全的保证。 而且无排除驻军的可能。乌克兰总统泽伦斯基感谢加拿大长期的支持，嘛讲安全的架构当中，乌克兰军方会扮演核心的角色。We are working through with our allies and coalition of the willing, and I would not exclude the presence of troops. Для нас важливо рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура. 美国副总统范斯伫访谈的时阵讲，罗西亚头一届做出重大的让步，包括答应尊重乌克兰领土的完整，放弃牵涉加里政权。罗西亚外交部长拉夫洛夫伫受访的时阵强调讲，乌克兰都要保持中立，袂当加入任何的军事同盟。伊还佫指控西方甲基辅设置条件主动谈判，嘛同意乌克兰所讲的筹组安全的担保组织。And guarantors would be guaranteeing the security of Ukraine. Which must be neutral, which must be non-aligned with any military bloc, and which must be non-nuclear. The Russians have made significant concessions, so we're going to keep on pushing for a diplomatic solution. 在阿拉伯联合大公国道协调的情形之下，罗西亚甲乌克兰拢释放146个战俘。罗西亚展现士兵回国的时阵，尤其亚大声喊罗西亚万岁的画面，也让乌克兰政府的家属伫病院外口迎接因的亲人。Ці емоції не можна передати. 3 роки з половиною ми не бачилися. Це не можна передати, що нарешті ми його дочекалися. Є люди, які сидять в полоні з 14-го року, з 15-го року, 16-го року, і вони досі там. 罗西亚甲乌克兰的战事也被收煞，不过为谈判到政府的交换，拢显示外交要当地的拍拼。也让国际社会拢真关注冲突4年了后，真正的和平敢是都要出现啊！公司新闻，陈伟仁编译。